Uzothulukala wena hlala phansi. Hlala phansi. Mama. Manje ulwelana. Ndwana babazala antisha katata yina. Abangwana yedwa inuna mwanranza udaba yinwe. Uyoranza ini. Inufaka namabazi wena mina. Emsesibhedlela. Ninga luphuta umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama umncane kunayo mama ngibizile lo muntu nabangani bami nabangani mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le ehlisa umoya mama brother king akufoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngi-LAVAWS Produce Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami moleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ngi-LAVAWS Produce Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngumama la ku-CMTV uthi unengxaki onayo ucela nje ukuthi singenelele simncedise sathi ungawari mama sokhawuleze sifike lapho sibone ukuthi sincedisana kanjani. Umuntu omdala ninjani? Siyaphila ninjani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Umuntu omdala ngiyaxolisa manje ukuthi sithathe ixesha ukuthi sifike ngoba ngiyazi ukuthi bekumele sifike izolo la sibone ukuthi sincedisana kanjani kule ndaba yabo besibambekile la besibambeke khona ngoba sihleli sibhizi she umuntu omdala. Kodwa ngoba sesilana mama ngeke nga-understanda kancinci kona efonini ukuthi kwenzakalani la ekhaya yabo kodwa khona nami ngisase nemibuzo ngoba ngifuna ukuthi ngi-understand kabanzi ukuthi uma ufuna simncedise ngento kanjani yabo so bengicela nje ukuthi uma izintroduce ukuthi uma yena ngubani kwaye-ke wayisibhalele namhlanje la ku-CMTV. Nna ke nna mama Lebogane ke tlile mo ke le bitse ka baka la problem ya ngwana ka ke bereka di kitchen ke sia mosimane wa ka montone ka mona le 16 years ke ya tsamaya ke utule makhelene ba mphone la ba mpotsa gore o na le motho o dlaya o ngwaninyana wa sefeba o nwa mabyalwa wa zuba o ta ke abuse ngwana wa ka mo ntone ka ba ke boya ke kwa ke mmereko go gopela makhuwa ke daga mo hae ke fita ka mo ke khumana lori abe mosimane ka ba o gore o week ya khone le kilo ka mo tjia ke mo isa sebedela kwa ke fita sebedela ba mpotsa gore mosimane wa ka gula o tshwere ke drop so ga mujia ga muisa maphodiseng ke muisa maphodiseng ka go ba mpha ntho ba mpha ba boya le nna ka mo ba re banya ka ngwanyane ona ngwanyane wa ke mokhumane ke ranking ya ka ndawo e ka moka yona ba no re o chabile ka je nko bela re le nthuse o nya ka ngwanyane wa sefebe wa da ke abuse ngwana ka montoni ka and ya shukuthi lo mfana una 16 umuntu omdala bathi uhlala khona la lonto uyamazi wena lo nto akimuzibi ngwanyana kunoto bakhe muhamba bari utlali di drugs utlama fola wa bema lo bema kamka unwa mavyalo akuri ndawe kamka yona lo rekisa wa regisa udakhezela ngwana ka kamanteni karu udula innocent na kudula kitchen ke phandela ngwana wa ka akina munna unsile kale uke umtuko ngiyaxolisa umuntu omdala ngiya understand ukuthi uyashona ukuthi kunontombazana la untombazana mangithi ngiva kakuhle untombazana kwathile kamada so lo ntombazana ngoba uyasho ukuthi ngontombazana owaziwayo la endaweni isifebe nje kamka yona ka uruwetla kiregisa ngolongo hayi no baje udiyere advertise ka ngwana waka yo no kodwa urongo yena umuntu omdala kodwa ngoba ngingayikude umuntu omdala ngoba bawusithumelele ipicture yalo ntombazana ngiye ngacela enye umjidi engisebenzisana naye la neshowini bathi ngubrother King yabo ukuthi ethi kungifunela nje la estratweni sibone ukuthi bengamfumana ngakuphi yabo because umkhondo sewufumene bona ukuthi bathe ngatholakala ngakuphi yena umfana yabo yena uthonje urathwariwe uthonje urathwarwa kinyaka linyakelena athwariwe wana kalwa lokho emthukho kamkhwano lisukole nakhaya uduji udakhe mutrayisa mafola awo kamuhayi kam endaka usaya esikolweni mara yena umfana akhaya lesikolweni bara akhaya bumakheleni bamfonete bara akhaya lesikolweni mara boyzini wana umthukutuku swazane ke malwede boy u right Angathi mama. Ubani igama wena boy? Ngilobahanga. Ngilobahanga. Mntana yami awutshele mina kanti kwenzakala kunjani so ufila kanjani mara manje? Esha khona mina ngifili kahle yazi no. Kubuhlungu? Kakhulu khathi mama. Awuthi sicoba ngifuna ukubona something.
hawu mfana mona udile le madrugs ukari wa bema bya ke dinyawo ka mko manje yini usokanje esikolweni una 16 years waye inwele sesizoba kanje Eish khona awutshele mina ngalo ntombazana wena mfana ukuthi nidibane kanjani kahle kahle ama sister shoot manje khona elangelinye yabo bengiblomile khona ngaphandle namajita yabo afika vele bakafika makabe kusebusuku la ngalelo maybe ngabo 11 so ngebusuku yeah so makafika vele ufika adakiwe makafika uthini uthi akana indawo yokulala so nami njengomjito Green ngathini hayi uli njengoba lingekho ngizomfaka phakathi ayithola akhona ukuphetha uthi somdala yena lo yeah amdala yena amdala kakhulu so umfaka ekameleni kuphi nenda la ekameleni olala khona wena hayi leli ka Olile umlalisa ekameleni ka Olile ka mo apara le diaparo ja ka moka tsone hawu ke fita ke ya go apara go be ya swa ke ikhumane hawu ba re wa apara ngwanyane o ba tshepile ake kwa a bere ya botse ka dikobo jo bo jaka ka di wiki jo bo jaka le bela miri ya ka ke le bela wiki ka maiyo mara wena boy wrong phela kuyo yonke lento usuvumela kanjani manje ukuthi ecoka impahla zika ma ukuthi khona mana yabona mina ish ngingaba nento le yokuthanda bo my sister yabo uthanda umuntu omdala ish khona man and manje uyabona ukuthi ukuthi inkinga ukuthi naye bakangibhinyele khonini kodwa bheka manje uyabona so uyagula manje ish khona man and uyabona ukuthi lesifo isifo esibi wena ntana yami and uma oledi wakho uyakukhathalela that's why esibizile thina la bantu be-CMTV ukuthi sokhulumisana sibone ukuthi sincedisana kanjani ngale ndaba because una 16 wena mawuthi usisi omdala lo irape phela leyo nivumele maniqala wena umcelile ukuthi ucela ukulala naye yena uye bakangibhinyele khonini mara nami obvious njengomjita ngithi nami suke ngazicabangela kahle kahle uzicabangele or ubona ngathi usomdala wena bazothi umncane wazi izinto wafuna ukuprove ipoint nawe kahle khona ukuphinyele khoneni ngathi ngaziphi indlela awufikile laba kaloku angibamba bami ithi masiqeda ukungena ngapha endlini khona kwabe lento lezi azokuthi dala ngibhekile in yabo lokhu yangibamba wena umfana omhlophe uyabona ukuthi ubukeka umuhle kanjani vele my sister that's why yenzile lento yenzile manje maka nidakiwe ngalesi sikhathi udakiwe wena ngoba bohleli namajita bokuyadakiwe mina ungithole ngiblomela ngaphandle gate benenzani negate ngabo 11 ebusuku athina besirelaxile nje ngoba uvesa ngithi ngabo 11 khona awuthami vele besinokubloma vele olidi mali ngekho inokuze ngishayile ijika so la bekuyisikhathi sokuthi avibe sablomele siblomele egate siloko siringa yabo ilapho yena azovela khona okay mina manje impahla zika ma so uvumela kanjani uthi coka uma uyakhala manje ama week wakhe awekho impahla zakhe azikho i-right kodwa wena leyo nto amara ngithi khona maneta lava sibukuse kumele lapha nami bese ngicabanga uMiriam una 16 unoMiriam wena una 16 mfana semzini impi mona ke phandela yena rata khona ukhumana uri kari baba usinsiyanisiya usalo monyana yo uyabona ukuthi manje uphoqa umama and umama ufuna ukukunikeza lo luthando ora elisikoloni akuhle yada khona uthokomela nina kumawo yini esekwenza ukuthi ungayi esikolweni yini ke mina isikela ngisasifuna ucabanga ukuthi uzophila kanjani uma usafuna isikela unyoko yeta uzwa ngizosebenza econtractini econtractini kanjani ngoba uma wakho isikolo sikhona mfana semzini mara mina ngisasifuna isikolo manje waye ungafuni isikolo dala ukuthi nesikolweni okay mara waye ungazanga kuma wathi mina cause akusingumuntu wonke odalela isikolo nginokuhleli ngisho ebantwini ngithi guys akusingumuntu wonke odalela isikolo khona abanye abantu ukuthi bantswembu mhlambe ngokusebenza ngezandla umama yamazuno la uyambona namanje uyahasa no inkinga ngithi nama camera la ejacketini uright vele bengideserve ukuthi ngize ngibe la kahle kahle abantu bazothi ubene la khona mfana semzini ngikuthole nje ungathi usesimene esingekho grand otherwise bekumele ngikufakele endlini kancinci mama ngimlayite lo mfana umntana hayi wami kwa uri hasa nyaka lesikolo awusanyaka isikolo unyaka unyaka wetha uza utrali baje unyawupe ile nto ifunayo for wena into wenyaka ngoba umama ukufunela ikusasa elisha angifuni ukubhema ama drugs mara esikoleni ngisafuna okay uke waza kumama wathi mina ngithanda ukwenza umsebenzi othile mhlambe uyabo owezandla so ngicela ukuthi ngizame ungenza isikhosi efana nalena uyayibona into kanjalo ulida kalalile lava usunulaka lo muntu lo mara nawe ukhuluma naye kahle mhlambe kuba umbekisa ukhulume umuntu omdala unomsindo phela ngeke cabanga wena kule situation manje uyagula and uyi-responsibility kabantu mawugula kanje yaka uyayibona ke ukuthi nje kubena ke up and down uyayibona umuntu omdala ngapha ke urata ngwana ngokubonchatsela nithi and kumele eye kuphi ngaleso sikhathi le emsebenzini emakhishinini ehambe yosebenzela wena futhi kumele ube worried ngomsebenzi ngeke ke chayisike mberokoni kuphethe uri kete khona uri kuthusa and awushayisanga ucelile balungile
Mara uyabona ukuthi cabanga ucelile umuntu omdala ama-days wakhe emsebenzini. Mara bekumele angacelanga dala vasinimdala manje. Uyakhula manje una 16 phela. Uyakula manje. Anabele ke go isa sibetela kwa. Wayibona. Ngebe usebeni nabo tobo uyibya yana. Ubuzo yesibetela. Utobo ka montoni. Uyabo? Kare ummona utsamaile ngwanyeno lo usile. Utsamaile direcisa ongo. Wathi oruka ino. Uyayibona ke. And yabona lesigulo lesi sikuphethwe wena mfana semzini bese kunqomula sikujubule le pipi ilahlekelele. If umama wakho bengafikanga ukuthi ezokunceda bese beyojubeka nje lento le la. Uya understand? Kube ulele phela wena nje. Ngithi kube ulele. Kube ukhala wena umuntu omdala and yabona ukuthi ayikho mnandi kanjani. Because umuntu omdala uworried ngawe wena ntanga. Hayi ukuthi uyakulwisa umama wakho uyakuthanda. Ngilwisa dala vas. Akulwisa ngwana ka kurata kamhle. Kubontshatse la need. Wayibona. Ene go bona ke yele di kitchen kwa ke o bereka ke berekela wena. O re tshwana le bana ba bangwe. Yezoba nekusasa elisha. That's why ufuna umama wakhe ufuna ukuthi uye esikolweni. Uma wakhe into oyihambisa phambili isikole. Uma wakhe uhambisa isikole phambili and wena uyayibona uyakuthanda uma. Mara nami ngiyasithanda isigogwana sami mas. Uyasithanda esigulisayo. Sesigulisakho. Amakaleka ngithi siyisolve lapha Which means ngoba ngimbizele namaphoyisa manje. Simbophisile. Kuboshiwe phela. Okay impahla zikama. Bona manje. Impahla zikama. Awu nangu phela. Nangu la. Hey. Uyena. Uzothulukala wena hlala phansi. Hlala phansi. Mama. Manje ulwelana Ndwana babazala antisha katata yinda ala bangwana yedwa inunwa mwanranza udaba yinwe uyoranza ini Inufaka na mabazo na mina. emsesibhedlela wayugulisa ngikubamba amazazo wakhe lo mama wayugulisa umntana inunwa mina udaba yinwe kahle kahle udaba yinwe ngicela umfake mzise ngapho wena nona ngicela umzise ngapho asikulwisi siswami woza la asikulwisi thina sifuna uku-understand woza la ekoneni ukhulume nami kahle khuluma ngendaba uthi mamela la umntana uyagula manje wayegulisa umntana omncane emncane una 16 wena unangaki mina 23 lo mntana una 16 years ningenaphi mina ngoba yena uthi uyanthanda okay impahla zikamama uzigqokelana ziphi impahla umama zami uyegqoke impahla zami kuphi ngoba wena uze kwakhe la wazolala kwakhe ungazentshenge ngaleni frena mina frena amfake emotweni lo sihamba naye thatha lo muntu mfake emotweni mama woza la we uyabo ngitshela ukuthi uzothunakala buka manje angishongo kuwe ya amvalele lapha emotweni sana Ushano mama akho uyambona no mina umfazi lo sihamba naye lo mama na uyala umfazi na buka manje kwatile bokose ufake emabazi buka uyagula angishongo ukuthi uzothunakala angishongo ukuthi uzothunakala Bafas nawe man uyangihasele nemali no uyathunukala nguwena musi manje so uyaphakama endaweni yokuthi ukhuze lo muntu wakho ubona right wena lento yenzayo angicela umvalele lapho mfethu lo uzophuma emotweni ummeke sho bokukhaba imoto kanjani uyosibulalela amafastela lo ngazangana umuntu wakwenza umuntu wakho uzosibulalela emafastela pheka ukhaba kanjani afana mastala vas aphula imoto yethu uyilenza lo conflict le yenza Ubengazangana namntwana nami uyambona no umthanda kulo uthanda umuntu omgulisayo umuntu omdala ngiyacela man ngicela sambeni uthe waphethe lamaphepha la endlini ngicela uhambe uyongilandela wona ma ungamoshi isikhathi wena ungaphakama uhlale la because manje ngizokubamba ngokwami ukuthi ungalimali okay guys so into esoyenza njengamanje ngoba ngisalinda uma esangenile ngale ngaphakathi yabo so into esoyenza njengamanje lo sisi nangu ucishe bafethu buka seka break ifastela lethu kodwa yini ngalo sisi hayi wena sana mfethu buka ngicela uhambisa uboya emotweni fast mfethu gada lo muntu buka ayifanga le fastela mfethu maye kanje hayi imhlolo yethu lena bafethu
So into soyenza njengamanje guys senginyanyisa nale nto eyenzakala lapha. Wayezobulala yezokhaba imoto yethu kanje. So into soyenza njengamanje guys somthatha uboy umama ngobe sathatha amaphepha walaba wathola esibhedlela uvulile necase umama ukuthi bamtshontshela impahla yonke leyo nto. So into soyenza njengamanje soshaya imoto thina nentwana yami siyele siyobheka simhambise lo yobanjwa ngoba uthe uyivulile icase and ikudala befunana naye. Cha bengamazi. Angazi nokuthi umthole kuphi edakwe kanjena. Ngiyacela wena mbukeli mangabe unenkinga nawe efana naye uthi imoto yethu izolima. I love you cousin I'll see you on the next episode. Thosa. Ninga luphutha umntana sisi hey mina ngiyazi lento le mama nomfana omncane kunayo mama Ngibizile lo muntu nabangani bami ngibona mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina tsheka le ehlisa umoya guys mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS Prince lava sinkumkani abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami.